Former Finance Minister of the Republic of Ghana, Honorable Ken Ofori-Atta, it is alleged say yen papa yi yen ntie nya ye beto abontin say were two bataka kana say adokotafo ayehwehwemu nya ntie say onya covid bi na wo mo ehwe no na yarehwenu mu no say complications bi ekoso enu nti no wo mo hwehwe ye say nka ye fa no kokopie mu US abochima ma che say that release no press release no ebebeto abontin nanso so kwansi ya emu chesa una social media yi aso dia nkofo eka say finance minister Ken Ofori-Atta waka enchine gwadane benkum eso na abusuafo nsem no emu no chesa enchiremu dodo na aba bepiemu de abase dem di kan eka ye COVID no na ebeto odwase na wanya epie no ntom di no kokopie mu ewo ayaresa bia wo mo ehwe no no mo se there be complications dodo na ekọ eso enu nti ho behia so wo mo de no beko US abochimem no ekọ na mfidie papa ne akade wo na wo metimi aye den ahwe eno beto odwa abusuafo mbeka ya mia na metina hanom bra na nabagi eba abonte beka say papa JJ Rollins ewu ye krampo no na say former president JJ Rollins ye hwema no wu ewo kolebu na so Ken Ofori-Atta ready mampanya makwan say wonkokopie mu ewo US abochimemu na wonje ayarehwe ewo hono no chese nya twubia na say partiality bi ekoso ewo hono na ensem webebeto edwa ne sano de kokko mu ya ene say chese nkofo nso so etwiti ebi de ye wo start at say wo post it ya papa Ken Ofori-Atta waka enchebu say dem di kan it is alleged say we free atase for asasi eso yenya ntiye ana say yenya the truth behind it but allegations and rumors are ekoso ewo memu no enunti na ama yesusu ya ba bonte epi etu edwa de amamo na yenya eben to the start so and try say rest wall Honorable Ken Ofori-Atta and the emoji soon so baba yibi eto honum Peter enemy and so eba ya no so betro say just heard Ken Ofori-Atta is dead Black Monday enu mu na man crofo ba ne comment no ase and the post no ase ebe comment ma AJ Rose ebusa say boss are you serious and ebiemu so no wasabusa say wow then this is really sad and no and Peter and me ebebe responding to AJ Rose say yes it is na enu enkonkoda enchen ensusu ba kunso eba ebiemu na ensusu wacho say I was in the middle of writing a piece of Ken then boom the news is alleged that men came true I have stopped ama Bra Kofi and I say Bra Kofi no so by no say I hope what I'm hearing with the finance minister Ken Ofori-Atta is not true no so the empire bo eto eto Emma Sydney so eba no so ne dia odebetu edwa say who there give the prophecy about Ken Ofori-Atta no so ebusa Emma nkofo bebre ebere yi ano ewo ase sambonsu eba was someone did Sydney eba no so beto aso say yes and Amablo responding say papa che say ogusu bempa and a prophesy na no ebiemu so no Big Godwin Matthew de to edwa echumu ewo no so ni post so say I dreamt last night we lost our Minister of Finance. Please let's intercede for him. Great man we should not lose. Na ebusuafo che say ensem beto abonten no ene yiyi nkofo bo so ensem baba betu edwa. Na ebusuan say the American allegations and I say rumors are enam emonten eso. Na wutie conversation so amekenkan ye na che say ebinu ejidi say eyampa
ade se wo betimi de ne se si ne bo aka se eye no kure ebinom nso hu ne se da ebiwe de enya ade se ebetimi ayede ese ache se amadodo na no adane wo mo eye nusuo eni eye ejajo na je sa wo hosama ababa beto eye yapono eso eno no se exale se ye papa a oye former finance minister ede ema o my Ghana Ken Ofori ata ene de wonka atasefo hu ebiem ebra covid ya yi eso onimu ese ku a dokotafo ne aya ayarhwa pomudi adwuma ye fon agina ne so ye wo ma gin se wo mo behwe no na so mu se enwoma mu ayeden ede ama wo mo edunto hu behia se wo mo de no bekakopie mu ewa amahodo so bi man so sanse wo na fidi akase ne nwoma akase ewo na wakwakoje eye ayarhwa no na achese de efri eho eba se ya papa yi wentimi ene oye nkwa endi eye esie ama owo apakan ababa befa na se de enim no watwe de so de baako elfo na owo so eda eye amazan ko ma obia ebeko na abusuafo ye na makonya so se eye no kura nko ade ye ni di eye ensem na chi ediem de befiri ma babia ye de besom na so se eye no kura de na ye nyina konya so na ye ma eye abusuafo ene wo man mu Ghana ene ye ma mpanyin ni ebio so eye form wo omanmu nyina yakọ na eye hyede yire ne ma waje o matwi nyina so ye ma obi bia hyede na ye kai mo ese se covid yi se kunkum obi usoro o se na ye sikafo ye re ekum nkwade ekum panyi wo bia etimi kum enitimu ma ye nhwe na eye hyehye ye ma panyi edi egu eye akwam nose mask no mo ma ye nhwe eye hand sanitizers abrinya bia at least abo trouser no shawo bag me shawo pet udru baby a wosuo yibi na nya wo dia pepa eye wonsa wo kama baby a wo be hu no anase baby mu se eye vantage point bia no ma eye Veronica bucket ni bi NCC eye ehonu se ne be ya obi etwem obetimi aworo ne nsa na ya re yetimi akon e de to ase anya sadiam dane da awo semse ya na ye bete e de efro mem na abusuafo aha na ebi dwumede na esi na me kai wo se ye ni di ensem no echi se ye no kra ye de beba ababa besomo se ye no kra so ye beba bonte so ne ababa pepe mu e de amamu na obi anso so akoma etimi ato eye ne ye na me kai mo se subscribe to channel no se wonye ya me adoma no se ye be ya se update ba fan yi hu a ye dituma wo so anya notification na wahu na wo so wahu de ekoso ewo mem follow ye ewo ye IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook and so @tumagh if is kapa and dasene ye besan edi ehia emakram.